Grabe mi kadugay karong adlaw bisyas, 9:50 na aya pa mi moadto og uptown. Mayong tagwalay traffic karong adlaw bisyas kay dali ra mi makaabot. Dapat yun ta 10 AM na nami sa pwesto kay daghan na kami customers ana from DSWD kay sa DSWD 10 AM ilang break time so dias lang mo palit og para paniudto. Pag-abot na mo sa pwesto bisyas, gidali-dali na day na mo ni atik set up ang pwesto o kailangan ma-set up kina mo siya within 5 minutes. Morning, sir. Morning po ikaw. Hi, ma'am. Good morning. Good morning. Kaya ko sa. Natingala kay ko kay nganong mingaw ang dalan, mingaw ang namaligya ug mingaw ang mga office ug walay mga estudyante. Busa di ay kay holiday man day karong adlaw. Sir, ma'am. Hey. Morning. Pero bisyas bisan tuod og holiday karong adlaw dili ta angay mabalaka kay diri sa uptown guys bisan pag holiday bibo gyapon kayo ang gapanglabay. Around 11:30 bisyas, gibati na sad ko kagutom ug may na lang gani kay miabot ni si kuya kaning abay na ko nga vendors diri nga gapamaligag siomay, quick og mga fishball ug ban pa. Mo ning ani ko og nagpalit. Around 12 noon og nahumanasad ko sa akong timo-timo bisyas og grabe gid kay kainit ang panahon karon kung ikaw bitaw arte gid kay ka og di ka or di ka naanad nga mabulad sa init di gini pwede sa imo ang mamaliga sa dapin sa dalan og tungod kay kanang oras sa ating paniudto naman nagkamulo na sa dagsa ang mga daghan customers og tungod kay holiday karong adlaw no mostly sa tong mga customers mga bago sa akong mga panan-aw pero ingon nila followers daw nako sila. Yes, what can I do for you? Imo ko librehon? Kwan, Spanish latte. Yay! Kapuya ning kwan, oy, maulaw na jud ko ginani ba? Kibisita ko ni Dory, ni Ilyas ug mga bata diri sa pwesto sa uptown og happy kay ko kay gilibre sad ko ni Dory. O diba inana ko ka kuan gid bisyas do gamay kay akong kalipay every time nga nay manglibre na ko nga mga friends malipay na jud kay kuan guys kay dili kay piminti lang kita ang manglibre diba anyways bisan tuod holiday karon ug daghan kay customers ug ang uban wala na gid nako nakuhaan og video bisyas kay syempre pag once nga busy na magkuan may ka magkapakapa na may kagtako sa sudan no so murag maulaw na sad ta ka busy na tapos mag video pa gyud diba dinarabi uban customers nga di makasabot so may nang unahon ginatong customers kay customers always right diba anyways around 2:30 sa hapon nang hipos na din may bisyas and of course bisan og pahipos or palakaw na may digid pwede nga dili ta maglimpyo sa tuntog karan og sige ko kalimot no nga magdalag silhig lagi dinhi kay daghan jud kay dahon bisyas hinuon siya man tanawon ang dahon dinhi kay mura bita kag naka sa forest but syempre kailangan kita maglimpyo bisyas kay free ra bita dinhi so mo na lang ginatong bawi-bawion sa atong paglibre sa atong pagpwesto diring dapita. Before mi nanguli, naghapit na po dahil mi diri sa Monster Kitchen sa may Uptown Bisyas kay para mo palit para sa among lasagna para ugma nga display.